Hello. We chaka mot, we chaka lora ret, nerin ka un, kuwa kujong di lajik yiran chabena. Kam ngoten ke antit. We ko chaben, yiran chabena. An beket dit, wabin yaling dabu pion. Na tabung duor kene yin, kan yaling dabu pion dit dich. Dit dich e jama wan ler duwer da ye chunyal a ben wan yalinda abu pion edin a tabungu duor kene yin ka bu kir wan yalinda pion ku bu jalo ni ko korku ben wa jamtin Kengot ke kin guatang etong piet chen bi chen ka wo duongor du e ben ke tong ke pura go ke ye wo pe bigil bi pinyatia no mier kudor loy den lajek e ben chelem de ma je pir be ko ya pyo kudok e ben chidiom nong de ben kuchi yengem got ya ye kamande dia den kute chen pia lo yung neto eke chen tin koro den pieta yu kuping ye ka chi due bote ye re da pen kunya re kulo kanyal na yu kupyo nang pia dieto na yu kure tiedwe na yu kutag ne kalajik eke ya yen jong de kwa tie ben ye nyob dangem kukon bara wapyo kucho ker baya sin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And berora bajalta penyemat. Dear bijar ket background. Abatau. Kubujalo. Jam day. Okay. Okay, again, we chakalora rit, we koi chiben. Aran jamatene rin chani chola yang ajang ret, ke kai rin chekaka. Ke babi chair kan we ke kule, abiya different math, lakini dia ke wearing ya lich, but abiya different math. I can choke a Bible, chaka kwany. But before Ben Wall, ye can eat a wob one in worping kubulum. Now let ping long da, the choda et nongin, wuna Bram, wuna Isaac, wuna Jacob. Nelling the Israel, nelling the Jur Ben. Inchu do a leg baba, nelling coat pio. Chiran, chirmandian, china by chatting a cool chirukul baba. Intia Jacoba bandit.
pala wundu pala karai ke baba pala karai ken chika luoyin wara kol ku karai chik bika luoyin e kol kanyi ka kui ke baba kon wogin yakoba nyalin derem yo wongor wakuch ler wotin wakuch kelwel kueta dukan woka yen wokanyi baba yen in chol ye gathering yin a wounded yin baba kai pyo no wok chwama ke ka bu ka lwel ke wel kun ka baba biya wel ku chi wel che baba in nyalin ko pyo baba yin yitu gin ka yoku dor akin nyalin to yinom ko akin nyalin to yichok yin yitu gin ka wada yin yitu gin ka dulongda yin yitu gin ka wantung du yechu krto tuoj bebe tawran chiren bran chiren ran raj bebe baby ne rechej baba inchu dua leje ka pia de ka loy wong ni pirej baba surpassing human understanding baba an lang awut ku chiben e yin ka bi ka yin yakoba nyalen de rem kwanye kek lep ka pio bi wel ku bi ka ping yin bandit ku ba wel ku ba ka chwam ka pio baba bi la bi ka no ka chi ping ku bi la bi ka chi tiang ne den ka wun ku wa ku jong di la jet amen. Okay, again, we chakalor, we coach ben. Nyalek kan wek. Cuman ne channel wel rin chan kay chola yang ajang ret. Ku keban jam kule e Bible lakin abia different math. Achin chuk chaka kwany. But chuk ko ka ba ka jala lo ke lwel ke ka le chen wala chili. Ka karban jam an kor ba jam kush. An kor ba jam kush an kor ba we to kush. Ku ka karen ban jam yen chuman yana lwele e piat rit bu wil kan yalich bu ka share ku nanon ka tin yiran ke biran biale mi zakaike chane chiye chukru to we lwele laka lar ka weren yalich bi lo le kran ben a chan yalich e bo e tuj wende pin no mitene a chi ayaka be ko nyitok ran ben yen ka be ko ayena non chin ali lwele yak wel ka yak ka share yen ke yin walking karan ya ben be ke den cheping be share kan mi ta kake kwen ke chok dunia alwel ni ale na jem ku wa be ya jam wer ni ale na ker ku na mir ku piot ku wa be ya to ku wa ker to mir wa piot ku wa ye to ku wa ker ku na go ku ti mana kiran ben pana ya ke kul ku wa gok e wil piot e ka kan ni ale yen ke yen ni ale kor no wok so mani ne channel wel ke dien ban jam abia different math ambi jam kush aya piang panda red koi kwa ai jam red kush ku kwanong koi kok nong yi anong abu nong kanisa min kanisa ka kush so kene yen ka chan niare kole babi jam kush kan kin golo kush kor ba du chienan kor ba lo bungu goch ba chula gol chuk
kwan ci bagawa ret achu ping mana de ke nyale ci pin nam kum ku kwomon chena kume ci pin nam ci riyo ko piu a ci pin nam riyo ko piu ke family to ko ke ci dum family Noah so walwela ke Noah ke ne tingde ku jela wet ke diak ku diar ke wet ke diak ake ber ke ka ko ke ci dum pin nam ben ku jela lai ke ci ne le ci ka tawo ci ke ben riai ke ne ke so wana on ke wet ke Noah ka abenang mitken ku mit ke Noah ake wet ka ake diak wendi te chol Jafet ku wen ro chol Shem ku jela wen te chol Hem acha ka ngai chale tong lengelit but acha me charet kan tien ke chal tin tong jiem so ke wet ka when te when e chol Hem ayelwele non ke chlo chen un pioria ke go ayelwele un won chen jal chom won chen ne ale chen pen deu ku panome jal don ke chen piu go jal chom ayen tene ka ken chi ke chom ka chen ke miao jal bedim ku je de ke miao na chi de ke miao tene ke miol ka lola won tin den chol Hem e winti e bakar ku le wet ka yok ka dal ku le ba ka tenka wa tenka ba le ka nin ke le ka ya rian ja na wa le ka ci dek ku je ta ke chalet bebe ko ka cin ki ta tin war na wa pa na je mo ya ka wa ko cin ya so wote ne ka cin ke weta met ka kero wondit ku won ci li ka le ka chalat belum kwa chukurbi wonden tin ke chin ko walat ke arian go ka la lum ku dom ku to ku jel ki chat ke ko a chi ja chat ke ko te chi to un tin ke jel un kum so alwela na la un pach e ka chi un alwela tinyi mana de ko no chi un te loyen e un tin chol Ham or Hem kayena alwela na wa pio briak yokulwel la chien win chol Hem enong watke anong winde ne chol put ku kanong winde le chol Mizriam ku wetke choga tien ketena alwela kanong winde ne chol kush win chol Hem win chene nawa pioria ke go win tung wetke chol kush kujela wetke ke diak win tu ka chol Mizram ku tu ka chol put ku win tu ka chol Kenen ke yen on chene nawa chen pioria ka lula go wini chol ache Hem che winde chi chen winde ka chi chen winde e chol Kenen yen ka nong pinyon chin ya le chibla yen mit ka brem because knowledge
Ebi jam ku lwele ken na lwele ke rana ter. So nyale che chilo etong ichia. Go lwele panoma. Alwele ka ba yen mit ka Abraham. Kuon leren tong go mit ke Abraham yok mit ke Israel. Go lwele tong etong dia. Alwele kenen alwele ke randi na ter. So kidi chiro loiten chenen nyale chen lo belatin. Ria ka pio Noah. Wende go. Wende en hem. Achiran chen. Aken Bible aken le walk. Yongu chi wentine chi loy bate chi lwel ku la wentine na ke wuna chi tinki arian. So kenen achin ne le chi be wipe out. Pane kenen ne ka lwel ona ko yon to kenen ya ke pinge Canaanites. Kunong ko yon ye ke chole Jebusites. Ku ko yon ye ke chole Amorites. Ku yi Girgashites. Lula ke kwade. Achi nelich. Achi ka bile mit ke Israel on wile naka ke chiran pal. Kenen. Echi chen. Wet koka. Lula wintuk. Maniene ye chole Mizram. Alwela kujela wini chol puta alwela ke ajal bula nang North Africa. Long Egypt kuyi long yi Libya. Ake wedon ya ke ping yi Pharaoh ke. Ake baba ye kwatich. Ke wedon ya. Chene nyalech chimit ke nyalech. Chi kek loy ke ya lwek. Nyalech akin pio bimier. Pharaoh gu. So ke wet ke ake to along in North Africa. Sura iken kocha ke turon. Chani chirani ni ke na lo North Africa mani yin ko tinker. Ager gu. But sura iken on damen on yi Pharaoh ko on there. Nothing sura ye ke tinke ke kokachol. Ko koka ay guanyik. Now on a local bene ka you na non ku chinga lo the way but ke wet ka ake to ya ke wet ka ham ka imi ta ka ken ka kush one chen na wa chen pioriak ham go kenen I be kieni ade ku le ka be ya lwang ke wet ka so be ya lwang mita ka ken so achu biting achi mit ke Israel achi ka be tiam achi ka be no ku so curse chilwele ebe ben ke yi yene Noah ekin hem yene wende akin chien ku but kush ya da ken ku pinga chien but piden nyaling de pan nyale de win twen ku win row ake to ke
ke chin ke re chilwele cake went manene chol Jefferson a chi ko je chi bia trace be kutingo lola yen ke bia kwad ko ku jelle ku woni choli sheme yen ke bia kwat Jews ngade Israel but e go yen ya chana Abraham len ya le chale bebe Mesopotamia Mesopotamia yen ke Iraq ku ke toke ke ko yin gude a chunyi charet but Kush yen ka ben ya focus Kush enang nam wat ke ku Kush ren ku Kush alwela means black yen ke ti chene la yo ku gartin e bo ke ngadi ke Torah ke mi ke Israel so Kush e chol wet ko Kush ka aya lwela rane bene ye lon tok nyale chen ka jel lon a jel nge bi jal de mi don to long Saudi Arabia long year Arabia yen ke bi long te yo ko ke tieng tin kul jela North Africa ko ting ten yen ke ti to Kush tin ke ne ben ku jel be Africa ko ko ti jabe be chol so Larab ay weta met ken ke Kush but Larab ke cholgu Larab ajel gu bi tiedwar war ken ran ben ken ya la ti nyan ger loko ti ku loko war ken koy chol ken be la del chole arach wan chen kawaja jal ben ku jal kawaja lula ran to kon youth civilization e wonu Kush ye chole nimrat alula yen ke ran kon civilization gol e pinnum alula cities gon yak ke ping chimane yi Babylon ku chimane yi kedang Nineveh so but way back alwela yen ke gol cities yani yen ke gol civilization so where and chole when Kush yen ke gol civilization ay Bible ay lwele when chol nimrat ay lwele ke ye mighty hunter but ke de ne ye yap akene jalbe lwele but ay adil lwele ka ay akene lwele ye koy ke ye ke yap wala ye la ye ke yap akene jalbe lwele but it took rare ku kay lwela ke long Mesopotamia so wet ke hem a chen Bible ke jamaret ku kwade a chen Bible jamaret kwate ku jela kwate Israel kwat ken Bible jamaret ku jam yen riada ke wet ke Jeffers ke choy ke bia ko werka bany achi belum wan taban ne gorot Egypt gorot Pharaoh ke konang civilization di deni yi ahram kui sping ya ke ping
ke ka ke gol ke. So civilization e goro to no wet ke kush. Now on koi rajal be ben. Ajal ben daman ya Alexander the Great Greek acha ga pin. Aka chukum. Ajal ben Babylonia chuk. E gorot ke Pharaoh kula Assyria kula Babylon kula Persia kujal Greek jal ke ben ke kower jak ben jal ke pendom Greek ku kwen Rome ke chuk achi Rome tok ke England berbala British America ke jal taman so kower akum red ku ka akum for a long time but kush na loku Bible kush yela you ke ye tong ta to ko ben in ter in ke ti in la yutin kush ayelwele ngadi ayelwele from Egypt ku ka ye chole Ethiopia kol kok na kwen Bible kol kok ka lwela kush kol kok ka lwela Ethiopia but ayelwela taban kush na ye delchol ka dila Africa dura dil goleten ete wan yi Sudan yene panda lera belar Ethiopia kujela kola pin edil ya kushikan aye kower aye kalwele ye kek ache kower aye lara kon ke Sudan aye kalwele ye kek kunuba aye kalwele ye kek ye kush ku kalwel koy ade ye kush but ke lara to long chumala chol guya so wachin ko chol guche manden so kush era anto de ekdang e kwat ko chol ye Winham kwene kanong kwat ko chol te jeli chol be ben ku te ben yer be ben ku ke ka ni ale ka jela ni anong daman yen ko jam tong tok teron ko ke jam tong tok ten ka chen ko che belwel ku lel ka bar yi ku ngadi Babel towel alwela towel bear di the Babel an chen ko che yi lel ka yi ka bin yala der ka yi kurut bun yala der so people ko ka pin na mai an yala jol to chin yala che belwel na yen te date na okay we ba ka yen to kiran betong ngapi o tene wan ku jal ko jal tiai chen to jal ko nang to ken go ko jal tiai ya ken ke to ken ga ya ko jam to ya so to ben del jal bo warti na kin akena Bible wel ko ka ku but kush eto ke ye Bible wel ke tor ku kush e to ke ran yen ne ale proud yen ana ngon chen ne ale ke jam le ku cha ba loy ku tuch
Kwana ngon chen nyale ka jam. Mana de achan kush la tong. A kulkok la tong kane mit ke Israel. Thor. Lula ke nong damani riren rete lo ke ye Egypt ye tiam. But civilization de Egypt achi be alum ke keden. Ana Lord Sudan mane long shumal ki yinting pyramids. Ayo ke ka ga ka lula ka wer pyramids to Egypt. Kush I cho jeng lwel ye kush. It's possible. It's possible Libya kush. Libya Cushites. Lwel nwer ye kush ke possible. Libya Cushites. Lwel kochol Africa ye kush. Ke kaleurat. Achan kocha ayelwel ke refer to dark skin. Lakin anong te chenen nele jam Isaiah ror bung Isaiah chuk dite ko I encourage you ba kayala kwen ke chuk ba kale weka but an mit I can la do ba jal jab chu be jam specific historical well te you know goroted kuye yinga kaka kuye yinga yen kalwel anche wet ana kol karan ban jalbe wet non ka kar ba jalbe chulwel specifically about kush kaka ba jalbe lwel lakini mane ato ma chir mane jeng ba lwel jeng bono ku jal kala die chok ku jal kala die chok ba jala bena ba ka jabe tawte den toke tin mane yen kalwoy Isaiah yen ka jam ko lele anong damani kene mit ke Israel ake chi Assyria domine ya lele ake changa de jotong ake chi Juda jotong ku Assyria yen kanong capital de ni chon Nineveh ake tokerer go Juda go rioj so bedel ma ben ke du nong nyalich chiko ni Jehoshaphat go kula ku leke Egypt kane kush chan kush toke dom go kula ti bi ke be kun nyale jakin pio be mier nyale jakin pio be mier eken is one of them so mit ke Israel anye kush ato read a Bible kake kochol kochol ko emane na jame ye chukur to ka lola ke rangir lola ke nyale ni ko gir lola ka chen nyale ni kochol but kochol that to read Bible not only kush lwel kutene alwela wan jori ye chukrito wan beni ye chukrito beni la piata ku jorti magede alwela ran wan joti mager ti mager belum ye chukrito chiene ku jor ku jor alo buget pana pero or alo buget lerketin
lo ke ran chol ci bible le ya ran chol yen ke jot cross yechu on chen ya ta banaret etok alwela de nabi Jeremiah zaman on yen jam ku le Babylon beben ku kabe ngade brio ku kabe juda be brio ko gomele go pioriak ache korbi ping kayen ya le kelwel go ku Jeremiah lungu cerka duomit ananga duom de ne to cerka eti kwa duom inche le beben be yitok akir mane yit ku wan ke ran ci chware non ran ci bebe ci Jeremiah ci bebe adu mi kurane ran chol ku nyale ni pan nyale on ci en koch achi lwe ku lwe ko ka ko chol ka cha ka kor akin lwe ke ko ka ko ra cha ka kor e pion ran yeran chol wala yeran ger e pion du yen ke yimad wen nyale e pion du yen ke yimar wen nyale achi chol gudu ka che ger du e pion du yen ke yimar wen nyale ku nyale inde pan nyal alwela ka chin ran ye lwela kene ke ran yin la qur'ana yin la no ache yin watum wadien nyale nyin ayin acha kor be jongraj be ko dom ku be ya lwela ko chol a chin nyale cha chike kor kwa chin nyale cha chike nyar yen ke ko won chen wok cha ya lwe yes ko chola ka yom ko chola ka la jorwo na Africa ku bi ke America ku lere ka Europe ku lere ke gon kok ku yom ke so with mit ke Israel ake chike yom kwa ke toke ya lwek bara chinele ya chike bebe riede a chike bebe lwek ku wenyi kawan chike lwe ngade chike lwe Egypt ran ko yong yen ke ya enemy de nelich ache ran yong yen ya enemy de nelich ran ye yong ran ko yong yen ke enemy de nelich so duk nelich yere kulwel ka chanen ci gum kuenen ci yong kuenen ci loyele yen nelich cha nyar no loy jok ken ku nelich la ben bu wog be bebe ela ben bu wog be bebe ni yang ci manon chen winde ye ci kurto wu chen tuoje ku bu wog be bebe ni yang bu wog be bebe ni yang jong rachi ko chol a ci ka bebe ya de a ci ka bebe yang ko gerich ke ka yoku ke loy pin no mitine e loy joka ci loy nele a chane man yen ko review ke ye ke piat ko chol a ci loy a ci long nele a le long nele ci le nele ci we ko ci we nan ke chak we gode what tung nele nyin wode ye ngol ka ye chor ka ye ran chol ka ye ran ger ka ye tik ka ye met
why you can treat it in nearly the same. And I know ran chen joglo lo ye go kule yi yom ka dunu lwele ken nearly yen ka cha yom. No pin no may fallen well. Nearly enemies ka ye ka lwel. Na ye enemy nearly ka leki. Ka leki. Chumanon chen lwele ken and lwele ken my enemy. Kului ke eliminate. But yin kuen what you could buya enemies can nearly kor bu wapiod war. Kor burud war. Bu piot ko yen nearly. Because a chirech in nearly pull. Na Canaanites, na ke chika piod war, kudukuru nearly, had a chin nearly a pull. So what kor yin kuen bu wapiod war. Kubudu nong nearly kuchubi aluel, and nearly chen nearly in your conger. Nearly yet you could a cheer quite a conger. Jusa yaka ka ting maneke ke guya e wan chen nearly ka tui go kulo Europe. Go ko ke jala go kogla ti ke nyir conger kule nyir ken tiaka conger. In ka len lone den rod wara retia. But a yekulele bye yekulele what you hear. So ye tu kurto what you hear. Kukachi berba chwal chemanden. So ye do kulwel kule nyale ken nyale nyokoger. Ora ken nyale yinga. No. Nyale nyarane ben. Na kush to. Kachi chen kanyal keke di chuto tene ye kul. Ye koger ye kulwele kush. Ake chen chi wet koka. But no. Kadang kwe de tek. Yene keke cha jamia. Kwe reje keke cha jamia. Nyale chani ar kochul. Anier keke read ato Bible. Koger that wali Bible. A kochul. Kuke kok Middle East ke chol Arab. Kwa ke chol Arab that. Ajal biya Arab war jele Islam jelen ben. Jel Islam jel ben kujel ran ben choy ngade. Won ci ke ya dom jelen koy loy ke muslimin. Yen ke ti jende wer Arab bentin pata ci Arab. Weta met ken ke kush. Ake toke chul. Yiso Saudi Arabia. Na winto tene prince. Kunange nene lo galo an ka titiyen. Wune ye sultana. Emperor. Or kwere. Kwa cholle chirmandiyen. So keden bu loy. A chini alenye pani ale chilwele kanon koito. Koito kem ke wer ato kedang ato bung Ezekiel. Alwele nyalej abipin the kuch no kene pay. Alwele kuch abimyo bay ne kuri dion. Kuke le walk a specific place. Alwele koito between the two rivers. To land in between two rivers. De karbalwele ya.
ke wediron yi Nebuchadnezzar wedon ke yi Mesopotamia ku wedon ke yi Assyria ku ke wedka anong chating ran to ye king e gwerno me tiam ni nangenen ka loga chinwer koy ke pinam we are the same people en ya leke lo yakaroniar you are the same people whether you nwer wala ye chuluk wala ye murle wala ye nyak wala ye jormo children of Kush wena ham ku jeffes ku shem kan man londe ne tok riem de ne tok everything we came from the same man Noah but kubro jaloy wo kersano yes alo ku bulwele an kush ku ani ne la ku an ngari bana ye kersano yin men yale your identity yin men ye chukrto you are yin men kene ye chukrto one method dadit yin ke your identity yeah wale budu chien akin gitatin balwele an kush there's nothing wrong with it but as a Christian chimanin kersano yine elwel ni alech na ye kersano ko pinno mutuna kin ko bere loitin yin chin any identity dunde berba tote ne pinno malew identity do is in heaven yin man ni alech yeah it's okay balwela ni jorngo kwane kana that's fine but as Christian your identity yin man ni alech you belong to God. I'm a child of God. Teaching yenga, I'm a child of God. In a man knowledge. Kuna yoku ye lawyer, ke prejudice, ku kaka yingo, ku ngenge, ku kene ke liwe, chinta take anything. Take anything and live. Are the same people. But then and bila do. I'm a bijama kankero. I'm bijama ke chole in time. Ku kai relo tinu ka chinne leke luele bi relo. Ku bugating na non ka loirot ye kolo wale chin ka loirot. Kwambela dia kanbo kukush non kai specific ban ka jam about kush. Naran chayo. Kush. Alwela in the end time, alwela tonga brom. Tonga brom non koi be tong jori Israel. Ku Israel ay mita ko chinale ka loy. Ake chok ba la lui ka ken la ruru ku chak yende ka wel ni ale I never leave you nor forsake you. Yen ke chok da. A chin ni ale loy. A chi no pol. Kwa chi no wan. Te dia ka konyin. Jan ba inam du. Mit ke Israel a dia ka ke koi chin ni ale ka loy. Kwa dia ka ke ka kon. Kwa lela akanong koi to north pan twing Israel nam. Lela kanong pan to twing Israel. Yoku koi to around Israel ko to Israel lom. Lela ka be Israel jortong.
a cold chain. Kuko ka identify ka lula ke Russia. Eka chol gak and megak. Megak, gak, in ke prince, Irene. Kuracha chu ting manera chura lo ke bene ngade lo meten. Eka non ka ken chike bay ka ken ke tong ka toten Syria. Kuka lula Persia. Alwela ka betong jor Israelia. Persia yene ke Iran. Ke ku yogu ting tato ko ben ke dunyin ke non ko krey kor beloy ke non krey kor beloy Israel. Rantung de diag lwela ka betong jor Israel lwela ke kush. So kush ache wok ke ko ti ke lwela jeng ko de la South Sudan. I think it's about maybe just could be Africa. I don't know. But a chin ele chele walk knowledge a chilwel ku lele mit ko kush chiman chen we ka pinga alwela ka ba mi den bay alwela de will ku kek abe knowledge anong ka piet to go to tena alwela abe ko ka Egypt yok bi mi de melek bay ku kush abik ka chen tar nyal ka ke lang ka ke lang. So we will praise the Lord. We will come to God. So walk aber bagi mane walk kochul. Man jam koch mane. Ran chol gak is coming to God. Kunyale chiran yerech. Nyale chiran yerech. But en bela du ekene eke chiene. Ene lwela tonga beben. Tong di tawai. Kabene kush. Kush abetatin. Even bungo goy Genesis. Wintung wet ke ngadi. Ke kush. Achir ki chola habila. Nyalej. Anong river den chilwel anong river chilwel alwela ke tik pan kush ku ke yen nare Nile den yoku ping the Nile rivers on ke ngwania ke ping ke chen Bible ke jamtin I believe tung den river Nile. So God love us so much. Nyalej ni ar kochol ayo koger e korbi wanyai nele chok ka doka gam don't accept ko nele chen yar work go ye river Nile kulu mention the Bible e lui mention the Bible ku kush lui mention a red Bible chaman chen ko relum chi nan chen mushkila ken ko racha ka jemgu badai chan we kochol ku kochol jam ku le ken yale ni ko yen ka yan ka kalwel ache non ka man non ko they are our brothers I mean the kakwa we are all one
But they can chiran be alwe kulule nyale chen nyale nyokoger. Iyan en chen nyale chagam. Ekene ene kache. Koyer juj anyale gam. Kai jam kochol, we have brothers and sisters in Christ. Kuwog koche ben America. Akul kok kujela Canada kuhon kok. Wa ya shock to chan yin rod bi you. The jelin ko tinke ran cholie tinke cheran. Hin begay. Ye ke yinde kene. Baraka ka jok. Don't accept those. Look at God. Ko nele chen yar wok. Nele chen yar kochul. Ko non ka jui na loku Bible ko non ka jui piet yoku cake about kochul. But a korbu ben non knowledge. Bu ke yen knowledge really because Russia man I change even Christians akoi man yen ka chupol but Russia wo kochul I can knowledge ga more than ke Russia bela tong kana knowledge. So leke koi ko were knowledge. Help them. Ibene non knowledge. What you could be against God. Don't want to be against God. Want to pray. Koi ko bi ben non knowledge. Kokai kater chirolo ya kalo. Bible prophecies rich a quen. Kware rich nyich. Ena chini alin pan nyal nong te den chini ngay liu nyin wala chi liu pio wala nong te da chini ngay bala kwentina. Yene ka yene dur koi map. But Bible prophecies, Bible prophecies, kokaru loy, ku kokaberu loy. Kwa kol kok ran gak erotit chibijam ke tichinen ke pienyi. So when enchilo deep kaka prophecy. Pata ka chiro tom lewu kwen ku ka chika nyuop. Ka chiro lewu kwen ku jelaka chitoke ke chukwom. Achi bunga Isaiah describe people of Cush as tall and smooth skin. Abar ku gode na lak. Ay lwela ka chol. Lwela ka chol kwa bar ku gode na lak. Descendants of Cush. So okay, kwaika ka lwela ka be I think abe mi oyebi bay. That means we will watch your enemies can knowledge anymore. Watch your enemies can knowledge anymore. We are now friends of God. So walk koi kwa. Do kuro knowledge. Do kuro knowledge. Anong ka chi kwar ko ka lo ke ka kuju ke ka wo ye long ya. Knowledge bo pal ke kaka. Ko bo kun. Acha lwele nya kulwelan che bijamare te to ma ngadi to ma ka chiro lwel ka ke kar ba ka lwela bat Cush ke ka ke kar ban ka jam tin la kinan kinget ret nong wintung Cush chole havile kwa lwel Bible land of havile chi tiang goal
ke len the long ke wet la rap ka na pen ke la rap ke wa chola we ko chol ko no ke ga ko chola de wer ne ali ke liu ken ke they just don't know e wer ne ali ke liu ken ke bana ke ni ne ali te man ni won ne ali ke chilo they will not say that but all in all we came from one man e pionda ache ngeran ngeran tit manguk kwat ku yinla no e piondu your heart that's all that matters you give your heart to God that's why we are here ka tawo pinum tin ache kwat tawo pinum che were kwat kwat ku kwat ku no chen tawo pinum tin chen bi ne le wo ko pinum aka ka pinum ke ka ko mor ka anu kwat kwan che kwat ku yin no nali che bi wo ko pinum tin alwel we ke taw ke pinum tin for my glory nuom de there was nothing else kai ka be kor pinum tin ku le la kana yin la ku yin la ke ka kai ka chol ka pinum ko mor so when an bela ben an ci bi jam ret but an be bela du an be jam kaka in time ku yung real Bible about them come dia chan la du kush so kadena ba ko chitene eche wait a history kush ne ka ba share kan week but na non ko piet rot ping na week non ko piet rot ping ka piet ret we be dia ko we la ko ne Bible nang chok Bible ba ka yen we kitena cha da man yu ke queen cake dit bot ku dich chok tiene tero ku diak aka to kush katin bungu Isaiah chok dite tier ku ber chok tiene tok agut tero but ku bungu Ezekiel chok dite te dia ku bet queen ben diet chok dite te the tem ku ber chok tiene te dia ku tok bungu goch chok dite the one chok tiene te ro ku ro ku ba queen ben agut ti tok de e kaka ba chan ke ban ka we can courage ba kala queen abu yen good idea about kush yanga pet wa ba ko chitena o woni im gorpin nyaling da do lech nyaling ping long da ne chode nangin baba yin chu do le yin nyaling ko pyo ke wel ka ai ka ku baba chiran wo ke ni ke ka e yin yin nyaling ko pyo chin wo toy jong di la jeg baba bo be a kon to ku bo be a le ka chiro loy pan nyal ku kaga pan pinyu ka bu ka ni yin bandit yen chu do le baba nyaling ko pyo ni rin wo ka red chalwele le ke ka aya ka lewe because you are my friend we chalwe we metcha. So we thank you so much, my father, near in walk already in Yakoba Nyalendit. You do a lane ke wilka, the akin you what young baba. Tiong a wood ku. Kukoi were in Yalil baba, well be yakationg baba, yaka yen baba, chanichiran walk. Lebananka will be to chin in Yakoba Nyalendit. You walk the like I take and walk in Yakoba.
non kai ter ken wo ku long tin ku long bi baba ko yini to baba yini ke dugel chiran wog le bo chiran wog le bo gel ko chiran wog non rier le bu ku dul wel bi ti chinin baba kai pio na wut ku baba kai pio na wut ku ke ben lang baba nong won to ken ke go do ke baba yin yakoba nyal indere me yin ke big physician kai pio ko be ko nong diabetes ko nong high blood pressure ko nong depression ko nong ka ken wan ke baba chalwel yak benanom ken ba dal kon baba yen wo chiri yin bandi yakoba wo ben yinom yin bandi ken ba dal kwa wa chin ke yin wan in kai pio no walk. Heal those who are sick, my Father. Because I would kun kirin kuchol baba chi pial. Heal them, my Father. We thank you, my Father, for hearing our prayers. And we thank you for everything that you have done for us, surpassing human understanding. We love you, my Father. Keep guiding us. In Jesus' name I pray. Amen. All right. Yenika, what you took, rin ka wun kuwa ku jong di la jik bela piala go. Amen.